Yebo mfethu sanibona njani na phela sinasesineli lo namsebenzi lomuhle kakhulu uyawasha impahla tingubo uletha lapha kuye straight endlini inamba yakhe sitakhona kuyifaka lapha escreenini bese niyakhona kwena njani uthi nimbhuke khumbula manje Pinar akekho so manje kuye maningi kakhulu uthi lethale tingubo tenu njengoba kucala nje bosika ngase kudzala into khona impahla tenu nilale kahle tingubeni letinukelelako achange into takhona tokunukelela unazo tonke letinto so sezi siyajabula kubona nje lusha kakhulu lisukuma ngoba lokubhora ukuthi abantu labaningi bahlala bangafuni ukusebenzisa tandla tabo ufana ukuthi ubeke induku ebala ukuthi abantu abasebenze ngetandla tabo umuntu emsebenzi wakho ngubonile nami kakhulu abantu bakusupport abachubeke njalo bakusupport so uthembisa nje kubantu kakhulu bahlali into lengithembisako ukuthi timbahla tabo titawuphepha titawuhloba ngendlela lebatati ngayo batawuhlala ti-fresh ngaso sonke isikhathi newashini yabo itawufika ngesikhathi imuke ngesikhathi so ngidawubuya kini futhi ngimchazele ukuthi ngisebenta maphi malanga nangatiphi tikhathi ngigcina sikhathini nzambama cause akusinto yasebusuku into yasemini yasekuseni from ekseni until nzambama usabusabani kani wena nasithola amahasla so kusho kona ukuthi kujabulisa kakhulu kabe sithi nelisibani laundry sichaza it's Mercury's Laundry ayi lesilungu ngeke simemende ngoba ngisati mina kepha njengoba kushuta sitakubhala lapha ngitawubhalwa kuye futhi mina into copy paste kuphelele njalo usabusabani kani wena danko siyabonga abafethu much love ngicela imsupport iPinar yonke itheleke kwasani kasani danko siyabonga